Nekwithi wanye ni thayo, inyuo nenyu mukethi wa thayo. Munyanya wa Yesu ni watha amanyiwe akumaete beba mutheu. Masomo mele cia beba mutheu ni wewe, wia wake ni mwau, na atubikila ata thayuni wa kila muthenya. Ala mendete kuciaisya mathau ma kusemba, nitwisikana musembi ula usindani ula withia na mituki mbee wa alangi wina vinya na umesi umanite na undu uciaikite ailie. Utuika ula wonetue ni abundisya make ni kana ombanie vinya wake wonthe wa kinthini na kuutungiania na alika kiwanzani aisemba taukite nyamu nthuku muno. Ta Kristo twina vinya ula tunengawe ni beba mutheu na mabundisyo ma aciai maitu, alimu maitu na andu ma wendo museo. Ikulyo ni nitutumia vinya usu kusinda motato vinya kwathukia mathabu na kwikala undu Ngai wenda. Isomo yambe yelesya undu bilivo umwe wa ala mandiko ni mwanza watabanisye ubondi ya Samalia na meetikila. Ayuti na Samalia ni mamenanite vyo. Ayuti ni mabuthitie Samalia muno mona mate andu atheu na matailite kuona utangio wa Ngai. Samalia namo ni mamenete Ayuti ona kubikia kulea sindu syo ila mai matonya kumatethia nasyo. Otau ni mamenete kithio cha Ayuti vyo. Vilivo ai Muyuti na matwaiya ubo wa Yesu. Ubo wi utanu na moyo mwingi. Nimetikile ubo usu wa Yesu muthayuku na mausu wani beba mutheu kwisila kwililwa moko ni atume Petelo na Paulo. Filipo ni weaniisye wendi wa mwa Yesu enda ikwamba isyonthe mukamatwikithie amanyiwa makwa. Otau nitwamanya kana ibathukanio ila twithia nacio ta andu kwa Ngai yithia wabo kwa Ngai kila umwe ni wabata na ni waile. Ithionthe nitwailite kumokelelia Ngai wasya wa utanu nondu beba wa Ngai nwendea na kukilia iki nthini wa kila nziawa makabikia kuona na kwiwa meko maseo na mausenyo ma wobosyo wake. Somo ni ya keli Petelo eweta undu beba mutheu utonyethasya aiki 10 cia motato na ulei na kuluma mwikiyoni waguo. Petelo ematabia ati ma Yesu maikasenge kuona maimenwa na kulewa ni andu ala mebakuve namo no kumekia vinya maikalele ona mathinwa ata nondu kwa ula wiyumbanite kuthinwa pamwe na Kristo Ngai akamutangia. Ala matekwitikila gukua na kusyuka na Kristo melea beba mutheu aithukuma nthini wo na kwisila kwo. Petelo ni wamatabisie magakomana na itulumo na ilingi indi kwa Ngai vai undu utatonyeka. Twatabania ubo wa Kristo tutongoiwe ni beba mutheu andu ala angi makatwithukisya. Petelo ematabia Kristo ayayo kana Yesu aile kwithiwa mwikaloni wovyo ukethia kukua na kusyuka kwake ni kukuiwika nzungioni syo ila matatwa. Indi ithiwa ina kikio cha Kristo kuma ngoni na kumunenga ndai hata we mwiai ithiwa imwe yumbanite kila ivinda kusungia kwa kumunenga kitumi mundu ona wiba ulawi mukulia iulu wawi kwatyo wenyu. Utiani wa Yesu kana akamatumia beba mutheu nikakelwa ngewani nene ya mutaanisyo muthiani wa ubo museo wa Yohana. Yesu ni watianiye ubo na atume make mbokani ya wakana mutheu atena akwatwa kuthinwa kwambwa kukwengelanioni na kusyuka. Ngewa ya beba mutheu tingeni utianioni muku. Ngai ni wawetie kwisila kanywani wa mwathani Jeremia akaseuvya utiani omwe na andu ma Israeli na ma Yuta. Ni wawetie asyangekia mioyo yakwa nthini wo na ngamiandika ngoni syo namo makethi wa andu makwa na kwa Ngai wo. Na asya ingi ngamanenga ngoo nzau na kwikia beba mweu nthini wo ngaumya ngoo mbumu taivia na kumanenga ngoo mbiwi. Muthia Ngai ni wathanie ngekia beba wakwa nthini wenyu na ngatuma mwianisya motuo makwa na kwikala vyo undu miamulo yakwa ikwasya. Mutheu Paulo paluani wake wa mbee kwa Korintho kilungu cha 3 muthia wa 16 atutabasya kana utiani usu ni weaniiye no mwisi kana inywe mwikalu ya Ngai na kana beba wa Ngai atwie nthini wenyu. Kithiomoni cha Kiebelania, Kingiriki, Kilatini, Kisungu na Kikamba. Ndeto ino ya beba
yolota kuveva ni kwasya mundu kuveva ethayo ni kumana na kiswanio kiu twithiawa na yesilia ya vinya wina thayo na uwi ayuti mavundiasya kana ila mwavosya wi ukathayo wa Ngai ukatululwa iulu wa iki yonthe Yesu amathi atume make mutetheesya mukiakisya mutai na muteteiwo Yesu ni wesi wendo wagwe ni wiwi kwa Ngai na ti mwewile Yesu etutavya kana beba mutheu ni mutetei wa itu ila atwaililwa uthuku bate kitumi niwe ukatumiasya ukusi beba mutheu niwe ukatunenga thayo akatutetea akatwikia vinya na otau akatukiakisya Yesu niwe mutetheesya wa itu wa mbee indi undu mundu wikanai twina ula utwisubania kula kuyasa nake ni Yesu Kristo ula wika kwenda kwa Ngai na nundu Yesu ni wesi ibinda yake ni ikubi ni wamathi atume make mutetheesya ungi ula ni beba mutheu beba uyu wa Ngai akatutetheesya kwikala thayo waguo wa Kikristo akaendanasya na itu ni kana akatutetea kutusiania na motato na kutunenga vinya wa kukusia Kristo beba uyu akatusomethia na kutulikania kila Yesu atuvundiisye kwa atume maiti watasiana ndiwa nondu mwiaine wesi nthino ye mathina na maundu ma nthino mayandanasya na uvo museo utanu wawe uma kwa Ngai twamwikwatia beba ula waguo tuikakenge kanongi kiyo kimako na wia ona usatani ndakethwa na uthingo ni situ beba mutheu akatunenga utanu kila ivinda